Kardom Karbi anglong nili avinas teron puthot wang tholo nali tum kilang bom matela kaching honai channel Karbi Teach 2.0 YouTube channel along la penon kilang bom madu abang fu abang phile bangso YouTube channel along akimilang pulote nali tum pader depin pen subscribe igon la pen adu het belar janda dui dakanali tum ber ponik denon la pen pinia video puthak le chethan pononang pinia video aputhak bangke Anundoram Borooah scheme la so puthak sinili paklang ponik pomate nang than pon ik ponali tumaphan Anundoram Borooah scheme la ke la SSLC के पास 70 mate 80% mate later kilong abang fu abang phi tum afan si panong pilola so scheme bangke la si aprang bangke laptop sikiron pon stame pininga bangke la first division kilong mate 70-80% kilong tumhan an bangke pining bangke tangka si kipi pusi asama la son sarkar pen stame pangdak pono la pen apranga nili la so update one elo nali tum thek pono yi apranga video longta lang nam de lang pole nali tum dam pen lang dam igon bangso YouTube channel along do iglon nili upload ikelo la pen nali tum lang nam de lang pulte lang dam igon la pen pini la so video puthak bangke so video long bangke nili nang than ponik po ko som si online pen la so scheme bangke ka apply du naima la pen ko pp document naima la pen last date komantum lo la pen koma abang fu abang pc so ale bang kilongima jala so puthak si pini la so video long bang ali tumphan nang than pachini pon ikpo la se chuning rialam bang kala puelo kadu kawe non la nili video kilang do an abang fu abang pistame video kicheng ben kijudan kilang thoria phansi chuning ri iglo la se video kicheng ben kijudan lang thorlo polte ing si university nali tumbangke details bangke chini ikpo jala ilo alam bang la pen pader depin pen chethan pononang video arlo la sekai ke asonali tumla intro bang sapso la igo intro lang det pen video le cheng pononang mate video arlo le chethan pon lonang la penali tum dak thek ponloi la screen along arbas 2022 mate Anundoram Borooah award scheme online apply la pen dak online apply ke cheng bang dak 16 July pen cheng iglo dak 2022 la pen scheme name nali tum ta chini ikpo arbas mate Anundoram Borooah award scheme no la 2022 la pen exam SSLC la pen AHM exam la pen board bang kanani tum dak thek ponong po siba la pen percentage bang 75 la pen aki ong la tum se apply dun bang ke long chot product nani tum na thek loi jong si non nile video ke lang bom abang pho bang phitum SSLC ke pass do la pen 75% ke long abang pho bang phidu pelte nani tum ta apply dun igo la pen aning kan bang nani tum dak thek ponong po aning kan bang dak 2022 la pen organize bang mate scheme pik lang manda government of Assam pen lo la pen application process banal tum online se apply nang po la pen award amount banganale tum dak thek polongi kan se tangka loi man dak 16000 la pen dak ke cheng pon bang dak 15 July ben se dak cheng pon iglo la pen dak ki jutsi bangel so cheklo 30 July an si last date lomate last date 30 July late nale tum online bang apply dun longle lo la pen nilia ko dana lang photo sonsoni la pen Anundoram Borooah la pang penang andak toglo la pen name of scheme and nani tum thek ponlong po Anundoram Borooah award scheme la pen year of launch bangke la ki launch bangke 2025 ani kan ben sik chenglo la pen education secondary department ben si da organize la pen helpline nani tum so number long la hini ke thek long la screen long la helpline number long da pen call ben ta nani tum penang an details bange chini ikpo mate chini thaipong tanpan la pen qualification and percentage student who have star marks or 75% more in SSLC higher madrasa and FM examination conduct siba I mean star madrasa education board Assam are eligibility to submit application this scheme dakta tokpon iglo la pen SSLC ke pas atum la pen percentage banga star mark ke long la pen 75 pen aki ong atum
latum si apply long chatpo lapen aningkan bang da 2022 lo lapen name on board bang tanali tum thek ponlong po lapen this scheme is only for the student who passed the class dak top pon class 10 exam ke pass tum lapen asan thak thak sida pina an tok pon iglo laso puthak labang nili na piklang pon ige det po lapen kai apply ni process ba nali tum na piklang po aprang sin nang litum jong si apply ni pul la so video description along sta mi link bang long po la so link pen ali tum dam igon la pen da important link nang litum thek pon long po la pen click on online application link nang tum ber ignang po la pen now an official web portal with the load the new tab of your browser la pen online application link long ber dat pen fit nang litum mathing no ka prek arjan sta na chiklang ipo la pen in the portal enter your roll number roll code open number open date of birth nali tum submit in poll login ifan mate registration ifan ako arju to deno roll code number nali tum ber ignang po lapen date roll number lapen date of birth ba nali tum enter nang po lapen date nali tum form bange jog dun long po lapen date now you have to fill ask the details click and save lapen dat details sai hunali tum dapen pithai pen save nang po save that afit nali tum documents bangke upload nang po documents upload that pen afit after uploading the documents you have to submit your application lapen nali tum application bange documents upload thai pen nali tum submit nang po application bang la application submit that pen afit nali tum acknowledgement number bang long po acknowledgement alu long po so lo bang nali tum print out mate screenshot tame and igdet non la pendet documents hin bang langdam nang pp documents nei ma asu schema long la pen documents ke nei bang kenali tum dak thek polong po name of documents nali tum thek poloi la pen dak number 1 banali tum SSLC kalte a its m roll number banang po la pendet date of birth of the candidate date of birth bang kanang po la pendet passbook of the candidate la pen koma bang po bang phi madu abang pho bing phile apply don star so passbook bang bank account number bang donang po mate passbook donang po la pendet mobile number active mobile number kai ke use where mate active boy use why la so mobile number banalitum kipi do nai kenang sotlo la pen email address bang optional la jok sido pele pidun tame ave pelte ave lo pidun de data chok tame la mobile number banalitum kai ke use where la so mobile number le nalitum pidun igon la pendet dak size bang nalitum thek ponang po size sai hui bang nili nam piklang pon ek po maximum file size bang nalitum 200 kb la pen son dak to erlo file format bang nalitum jpg la pen jpeg la pen son dak dak si maximum height do maximum width la hai bang nalitum dak pen thek ponang po la pen aku date bang nalitum langdam lo nang dak kumantu ma la pen application start banda 15 July pen start iglo la pen application last date banda ni tum dak 30 July an last date lo la pen date award distribution date banga nali tum dak notify letter la banga nali tum la apply dun date afit molong ikpo update jong siwang thulo pulte nili so YouTube channel long upload thu ikpo na sila son thak tha video ki lang long bomi aphanang li tum la Karbi teach 2.0 bangke subscribe bangke ting ni pin me subscribe ik nang po la pen langdam lo nang darna li tum thek long la so website a link da nili la so video description no pdf po la pen nali tum langdam ego la so website long load that pen nali tum la last dui aber si dui ki jusi la da online application link la pen download of official notification la pen how to apply jo si kuson se apply ning ma pule nali tum so YouTube long pen langdam ik me la so website abang phu mate la ahem phu jo la so YouTube channel da la sada pen humri dam ikra nalitum langdam iktam nili example fan online application link long ber ik pen nalitum han nang piklang ipon ikpo la pen online application adim dam det nalitum athing no sonan chiklang ikpo nalitum dak thekloi Board of Secondary Education Assam bamu Maidam Guwahati 78102 lason theklong po nalitum da details pa nalitum da pen theklong et po ya la pen start the application for cash reward phanlo la pen dakta lason thak thak si tok iglo aprang si kachini nei ma introduction to the candidate mane kapachini iglo da student tumhan
lapen dak pina antok lo dak nili ba na lang pithai bangun edit po lapen dak la son tok lo size photo size lai bangke lapen beng bang account bang correctly nalitum pidun iknang po lapen login dam non application jong se fill up ik po pule nalitum lapu kung thek loi nalitum phan nilimo amuta nang pu iglo dak login ni phan nalitum la code bang roll code bang nalitum dak ber nang po b22 b21 stadui lapen a code number a code dak ber nang po number lapen that roll number bang dak ber nang po lapen nalitum date of birth ber date nalitum dak pen login milo dak thek loi la login option dui dak pen login date nalitum a form ang fill up iknang po lapin kinang sot documents analitum ready pa prang nang po mobile along mate pdf files tamejat size taminalitum selam iknang po lapen a form fill up thai finalitum documents kinai an documents bang dak pen upload po nang po documents upload date pen fit nalitum submit nang po submit date pen acknowledgement asli bloi nalitum labang nalitum download date mate screenshot and data bikogon yola hello a process bang la anjol lapen aprang process bang nili dak pen apik lang pon on edit po athe nili long roll number tave lapen date of birth hai huitave la sinili bandak lapen aprang bang apik lang ik long le date po asinali tum jong si komania bang pho bang phi jong si 80% mate 90% star kilong don abang pho bang phi de pulte prapjin pe nali tum apply dun ingo lapen online jong si apply thek thek pulte school long dam pe nali tum batayeng si humri dam ingo ko school pen sinali tum ke pas ma labang ke nali tum dam pen humri dam ingo lapen details nili amuta screen long number na piklang iglo holo so number long penali tum call pen arju ik tame ko son son na process ma lahai huin alang litum bando details alam ba nang than iget po jo la hello la si pinia video long mal an cholo la si video lang misen pulot nali tum share ik thala pen karju long le abang phu abang fitum ta do olang ta hai la si pravjin pen alang litum han share igon la sa video la pen pelang pen alang litum ta pe apply dun igna lapen pinia video long mang lansing ton jokje det pola simo next video long le ako chingki chithan pon thonang kaprek update phane chonghong ekding ngon ali tumta lapen nilita update ang 1 p2 bompo lapen teme thak me kado kavi Karbi teach 2.0 youtube channel ke langra do an phasta me nilhin pen kardom